Hai, maya takalan urang paseh kun Fatihah lam sembayang tu kem tu. Ya, ilung kalung tes juga. Ilung kalon ku oman haya ta urang paseh kun Fatihah. Kenong yang Allahu Akbar. Ya, long luam juga. Oman lagak ta ke kun long tayang liu sembayang. Apakah mana nabah segala sahur tungku? Tengah lun puro ke begah. Yang kejut malamnya kahana bereh pulain sembayang bubereh. Bek tajam-tajam cat. Cara dang belaga ile kenong yang ya. Allahu Akbar. Nyan Allah. Allahu Akbar. Ladom ke tak tajam Allahu Akbar. Hana merempak niat. Gimana ku? Allahu Akbar. Ladom ka masbuk tengah peluang. Bar. Apa semayang le. Baik lagi nyan hai. Alian kusyuk mata. Kusyuk mata dalam sembahyang berusaha pandang atuh musalla. Yan bak tadangnya nah. Bak tak sujud kenang yang. Allahu Akbar. Bak tak sujud kenal ngiang. Sabar-sabar kenal ngiang. Ya, hai. Nak sayang ni kelung. Kita oleh nak sayang ni. Dengar mentang. Pat ji long ja no waw. Betul. Ladom ke keleu reung ne dengar ju ne begah ju tengku beh dengar punggong. Hanai dengar dakwah. Lagi lang kota long dakwah hemang puluh ro reung. Alah hemang puluh leh ro, alah hemang puluh ro. Hana urun tubik leh ba dakwah. Mia keyboard. Oh polong ya Allah. Kena mati ke kun ba anak guna ka tubik long ba keyboard malamnya galak aku. Ikulah anak baik na tubik hai ma ro negara mati. Hana mati ku malamnya wanu. Ka tubik ke malamnya. Ba dakwah ya Allah. Niat malamnya apa? Ya Allah. Malamnya betul-betul lonjak dengar dakwah ya Allah. Neberi ya Allah. Watai melinggai kamu singah neberi ya Allah. Berasa syuruh. Hai. Urang jak dengar dakwah macam-macam tu. Na yang kalon tungku na raya panjang. Ilung hana raya panjang malamnya ibarat timpan. Timpan ubud tapi watai terpejuh rasanya manis. Miaya raya panjang dugok. Dugok wadah ada baju tabu. Hai, long timpan malamnya. Na yang jak dengar na lagu tungku pulagu perlero ni. Yo kana preh ke benoka pulagu perle. Lagu Hindia jit. Jit. Ajkelerage atilyu. Jit nyan. Yo mia na dengar sampai posa lagu tok-tok long bandru. Ladum gak dengar na lucu tungku nyan hai. Lucu hana perle ji teman sikan motor Vios nalung ba lucu saat tu nyong golong lun tamang dalam acara golong lahir nabi golong akhlak nabi golong wafat nabi kaya payah lung pegah lagi nyan nyolong pegah beut ile urang hai tem beut dum anak muda hai tem semayang anak muda hai tem beut bak long idih ya Allah bak sabah maghrib ne kele tungku imum ne jak bak anak muda tengah pemelut mano hai tengah pemulut mano gekeleng ku imum hai anak muda baik le ke pemulut mano tengah maghrib kat semayang le ikul anak muda yang hai tunggu nak tam-tam long ro ne karo urusan ro ne ideh bak mulasa nyo bak kamu pemulut mano ino baik nak urusan long yo kusoh bertohiga nentru gebedah tunggu imum gak sah bak long tunggu amri hasil awaknya tatam hantapi mulut mano tengah maghrib ila kepoh lung betul suat igau aku kakak gak awak le uro kemudian anak mudanya wate yak blobu siti ubirin icum limoto alherduh mati singah bengah gejak ma sigamyan kaje kemanyen gak kelemai tunggu imum nelangkah rumah si anak semano sinyak kaya ba Allah buklam bedah tu imum yak pegah abang amanyatnyan yang ke mah ke kalau ku pegah orang kan kuyo sembahyang hana ku bi pemulut mano tengah maghrib kan long kalau kepoh berut ego yang kangi awai ru ego kah yang kangi yang kagak pegah abang amanyat tu imum miana beuh kono cipoh ke tiga ci bedah
kagak pegah abang amayanya. Hai tunggu imum. Maya ni pakat mula, bek watek halih mati. Pajan si, nya orangnya tengah hebat lagi nya, pakat mula. Watek tak tambah le ke pemulut mano. Oh, kutakat tunggu imum. Cip dah. Cip dah. Maya baklung ke semano manyet, hang kutem bak kecil, hang kutem. Hai, nya jaronyo hai yang temang lam punggung manyet. Oh, nya jaro. Ha? Jaro tungku imum temang lam punggung manyet, jaro tungku temang ha? Maya baklung ke semano manyet. Misu jak balung tunggu amri najazah ne semana sinyak ka melinggai bak dosmir jak ba bak dosmir bagah-bagah juga terus bak dosmir takun bak awak dosmir hai yan barang katru icok silang semprot ju manyet ke punggung itu biar rababah. Ya, yang kejut bek tenak-tenak tungku imum lang kampung. Kaya lum begah balik ngatnya satunya. Anak Nabi ban Bandung padup ro. Burayo tu. Anak Nabi ban Bandung padup ro. Tu langit tu, bumau tu, pancuri tu, burung tu, guha tu, bungkuh tu, mate tu, nya ban Bandung mati. Bandung mati itu. Nyo yang duk-duknya memandum melinggai. Ya, al mautu babun kullun nas fayadkhulu. Matinya sebuah pintu, tiap-tiap manusia wajib damang dalam pintunya. Pintu tu tunggu pintu kuburan. Kalian kuburan ni pada. Man dakhala al-qabra bila amalin, kaman dakhala al-bahra bila safinatin. Urang tamang lam pintunya, lam kuburannya bila hana amalan. Lagi urang buhu lam laut raya, lam dunia sip mangat taih. Lam dunia na rumah tu, lam rumah na kamba, lam kamba na spring bed, lam kamba na kasu. Sep mangat taih bila hana amalan. Wate taih malam pertama, lagi taih lam laut ra. Hai mak, lun tanyong bak dro nu. Lun tanyong bak dro nu. Malamnya dro nu kana jak kena kana kubah rumah. Narugo nu mak. Narugo nu. Yo dro nu malamnya hai mak. Soso yang dua lehajum lagi akan sembahyang sunat siribe rakaat niat mentang ya Allah buja ke ibadat lun malamnya ya Allah satu ahle lun won bak dari bak dakwah lun kalung bak dron ya Allah belage lun sembahyang sunat siribe rakaat ya Allah murung pegah mentang haik ke sembahyang sunat siribe rakaat hai mak ya kah yang hana ke terima ibadat li Allah lehadro urang sejarah Nabi saat itu dah berah. Yang pertama musyrik menduakan Allah. Yang kedua memutus silaturahim antara ado dengan aduan kumun dengan apa. Yang kedua durhaka malamnya lungcok durhaka jut mak sidro anak yatim yang bernama Alqamah ijih titun leh lahir dalam dunianya ayah jih kagwa ba Allah ijih tinggai ngan mak ai mak nyan mak gasien sabi-sabi gejak mitara sekili mak gebi ke si Alqamah situn 2 tun letun petun sampai 15 tun gebi bu ke si Alqamah nekuli Alqamah wate karaya mak long uranyo nabi idin mak be lonjak merantau uranyo nabi idin mak be lonjak mita peng kedro singa si bulun siga lonwa lonjak sawa drone hai mak metua kelima nyan ane bek kajak minta peng ane mamak sanggup bi ke gata ane hana uranya nabi idin mak ba idin hana idin lon uranya ku berangkat mia kun tanya uranya at medan yak merantau ka keija 10 ton di medan hai mak metua hana di wawawa tu ingat lima Alqamah ya Allah anak lun hanai wawali ya sawalung ya Allah pat le rumah ho kaija anak lung tok saboh anak lung pah nai wa awak gampung mak Alqamah getanyang bak ji hanya nata kalon-kalon anak lung Alqamah di medan ni de oh na idang tah rumah hoi nejak laju i samping terminal bus inan na rumah kuneng saboh nyan ke rumah anak drone singa gejak babu dua ne lambungkuh gejak kedih ba anak ge ba Alqamah rupanya kaleuh hime kawin
Inang ji hidup du ika sidrawai nan truh ma Alkamah gebi salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam isod uri inang yan. Hai anu gata so long inang bang Alkamah hai ma. Alkamah ho, Alkamah di dalam tak pugau siga, tak pegah yang bahwa long dari gampung katruh lonjak sawa ji, lon mak Alkamah. Bagah-bagah bedah inang Alkamah jak lapor bak lakau bang. Ne bedah siat najame urang tuhai luar ge pegah le urinang tuhanyan, gak nyan mak dron. Isaud Alkamah bak inang hai. Pegah siga bak urinang tuhanyan, ian kan malung bak. Malung ka mati bek macam-macam bek jak puru urang draw kena gukulib Alkamah. Bagah-bagah bedah inang Alkamah iya dut urang tuhanyan. Hai mak, ge pegah lela kawalung libang Alkamah draw kon magaknyan ka mati. Oh ya Allah, ge urinang tuhanyan hai mak mutuah tiraga wa ge kun ya Allah. Pakan menan anak lun ya Allah. Watai kakaya jih dipegalunkan majih bainang ya Allah. Barakan watai maya ajih lun pelarajih ya Allah. Watai jika raya kakaya kalau di mekawin di tim pegah bainang lungkan majih ya Allah. Hukum ba'dron ya Allah. Nyantok gekun hukum ba'dron ya Allah. Lebuliun kemudian Alkamah sakit nadaa kenonging sakit nadaa lidah tersuat mata terset lidah tersuat budah inang Alkamah hai mak mutuah babak dukun hana pulih babak doktor hana pulih kahe budah lom inang Alkamah kasusah. Ya Allah, pu sakit lela kolong ya Allah, lidah kata set, mata kata beri, pakon ya Allah la kolong kun inang Alkamah. Hai pikirle, ijak bak sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ijak inang Alkamah ya lapor bak sahabat, wahai sahabat Rasul, nulangkah siat bak rumah long. La kolong katu set lidah, la kolong mata katu set katu beli, mata hanale mun med punggung kaliam, bah punging bah miang kalo, nujak siga wahai sahabat bak rumah long. Budoh sahabat bagah-bagah nucuk buda sabo-sabo neberangkat. Maha nak nampak piu. Iro nemangan iu. Ni pajuh le kacang. Iro ku sapu dan ya tu. Nyo jauh jak kuda. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali kan berangkat. Terus kenan bak rumah Alkamah nekalan ya Allah. Alkamahnya hayu tata sakit, lidah tu set, mata tu beli. Ya Allah, badan hana moment-moment le, matikan, hudepkan. Gesah li Saidina Ali Abu Bakar nyo pasti jih durhakangan mayo pasti yang kejutnya bek durhakangan mak bek durhakangan bek durhakangan gu urang durhakangan gure itu suat li nayon bit yan kah buatannya hai mak mutuah ne kule sahabat mian menan katanya jak telapor bak Rasulullah waktu sahabat jak lapor ba Rasul. Ya Rasul, kalih kamu kalon polong Alkamah ya Allah sakit nadaa. Tu set lidahan mati-mati. Nebedah ron ya Rasul nejak. Jo Rasulullah guda saboh berangkat. Rasulullah jangan guda bacut-bacut. Merempak ngon misu dari di hijak keno Rasulullah hijak dari no kede gebit salam gudangan guda Assalamualaikum ya itanyo Honda Honda long jak kede drone jak keno Honda merempak bajalan hanabi salam le kiban sit tet guys tet ide tet
Ngok. Dadat. Ide. Titit. Dadat. Hana bisa liam le. Untuk merempak le tajak le lom merempak pak kecil. Tet lom. Tet. Ide. Tit. Akhlak hana. Rasulullah bacu-bacu najak bacu-bacu terus kenan Nabi salam le Rasulullah gejak bak rumah gob. Assalamualaikum. Yang kalian Rasulullah gejak bak rumah gob na akhlak na sopan ge bisa. Lidro nu najak bak rumah ngon hana nu tulak jo pintu. Ya. Ya. Ya kan? Hanjur menang. Jak bak rumah ngon walaupun ngon akrab ke de. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, benar. Kah? Terus kunan hai mak mutuah ne kuli Rasulullah. Hoka urung sakit? Epat i dalam ya Rasul. Banggu dong banggu kalau li Rasulullah ya Allah. Alkamah umat lun ya Allah. Lidah kata set mata kata belia ya Allah. Nyo pasti durhaka ngon mai. Gekun bak inang Alkamah. Wahai inang Alkamah, lun tanyang bak kata nyoso suami lun ya Rasul. Puan salah je. Hana ya Rasul. Dumpuan na gepebuat berakan hana salah sapua ya Rasul. Gesembahyang na, gepuasa na, olean ge ibadat pulain na ya Rasul. Teman bak sabah urat truh uri nang Tuha. Gepegah le nang Tuhanyan nyan mak gak nyan. Tapi lung lapor bak bang Alkamah gepegah kon mak gak nyan. Hai. Uranyo jih mehana dipampun dosa lima ai jihan mati-mati. Jacok mak. Yang kalon mak. Yang kejut tak sayang ke mak. Tanyo ka kaya-kaya ka hebat-hebat uranyo nyompat di kampungnya. Mak getanyo epat ijinim epat di birun. Ka tuha-tuha ngon ayah gu. Dua getok wate ge buka puasa sep tu kurang tuhanyan gecak bu ge pajoh bu gecak bu ge pajoh bu gecak bu ge pajoh bu sep tu itanyo nyompat hai mak mutuah dah buka puasa ngenanu ngelakau tu dah pajoh makanan mangat tat ya Allah nyomak mayhana tempam ge pampun dosa lemak getanyo han mati-mati lagi Alkamah. Nukul le Rasulullah. Wahai inang Alkamah, jacok siga mak tuan kata kena mayhana dipampun dosa Alkamah lema aji jihan mati-mati. Bagah-bagah gejak inang Alkamah gejak cok mak tuan. Terus gedeh gebi salim. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Amanah Rasulullah drone gejak baru mohlong ziat. Suami lung bang Alkamah sakit nadaa. Lidah kata set, mata kata beli, mateng hai tem, hude pikon nujak hai maksiat. Puga kele urung tuhanyan. Hai. Wate kujak bakah beh. Jangankan kabi iya mekayu piyu hana beh. Uranyo kah jakwo. Jakwo. Kajak kocok lung kena kana babak rumah kah. Sep ku anu Gekun bak inang Alkamah. Anu sep lung. Sep he lung. Watai lung pula he Alkamah lung kara abeh umu anu uranyo kacok lung kena. Item pegah bakah lung kon mai. Ya wow. Bagah-bagah ajak woi nang Alkamah. Ia lapor bak Rasulullah. Ya Rasul. Kalih lun jak bak rumah mak hang getem jak ngan lung. Mai hana getem jak ngan kata jak cok siga Saidina Ali. Hai, Saidina Ali ngan lung nam go lung Biria. Ban gejak Saidina Ali. Assalamualaikum. Malam pertama Saidina Ali ngan Fatimah ya Allah goyang rumah. Hai, goyang kan lagi Ali kampungnya. Ali di Aceh sebelum nikah kai baba bateli dua go. Kai bau mini kulus put go. Panai musuk batela. Saidina Ali, oh my ya Allah. Yang kejut getanya ular rumah tangga baik karu-karu bulage Saidina Ali. Umpama Ali dengan Fatimah sebelam senang cinta mencinta. Umpama Muhammad
dengan Khadijah, rahmat melimpah niba Rabbana. Umpama Muhammad dengan Khadijah, rahmat melimpah niba Rabbana. Hai bang kepada Sayyidina Ali gejak barmuh ma'al kama. Assalamualaikum ma'al kama. Waalaikumsalam. Drana amanah Rasulullah geyujak ngalung saat kedih barmuh al-kama. Al-kama sakit nadaa. Bagah-bagah bagi ke ummah Sayyidina Ali lagu. Gejak dengan Sayyidina Ali. Terus kedih barmuh al-kama. Nekul Rasulullah ba'ma al-kama. Hai orang Tuhan. Ia lun persaksikan bak drana. Ia al-kamah nyonya anak kata. Ya Rasul, na salah anak gata ngan gata, na ya Rasul, ipegah bainang ilungkan mai, wate kakaya hanai tayang lung le, wate kasin berakan he tatan lung ya Rasul, wate jika carang ya Rasul, ipegah bainang ikalung mai, na salah ngan gata, na ya Rasul, na ada pampun dosa ngan gata, hana ya Rasul, ilung lung tatan ya Rasul. Watai gekun hana gepampun dosa gekun Rasulullah bak sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali cak kaya yang nabak rumah al-kamah ded kayanya cak al-kamah jih anak durhaka ngan mai hana gepampun dosa limai ded anak durhaka. Watai gekun tut Rasulullah bagah-bagah nekun lima al-kamah. Ya Rasul bak nutut anak lon ya Rasul. Ilung nyantak sabawa lon ya Rasul. Walaupun jih dipegabak orang lain lon kan mai. Walaupun jih hanai sayang ke lon ya Rasul. Jih ya Rasul bek nututnya anak lon ya Rasul. Ubena dosa di bandum uronyo yang dosa ngan lon kalon peampun. Hai menan kau kengkau pampun. Mati al-kamah. Yang kejut mak tak sayang ke mak. Hai gara-gara maknya mak haya getanyo. Na jabatan getanyo gara-gara maknya. Gara-gara orang tua je. Hebat getanyo gara-gara orang duanya. Bek bacut gedut kai tanyo hana wole bak mak. Hanjut. Ya, nah dengarnya. Yang kejut buta sayang ke orang si bunda dengan ayah beserta gure urangnya nabanhe membeda dudut menyana salah meahtalake pemiup oleh tajum batut ora raya tajata kunjung ba oleh tajum tamu dosa menyahanale bangku butaja jaro butagra tak baca doa